Amakuru yacu yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 31 ukwezi kwa gatatu 2026 dore ingingo z'ingenzi aya makuru agiye kwibandaho. Amakuru akomeje gucicikana ko umutegetsi wa leta y'u Rwanda wari muri hoteli Mukakisekedi yari arimo i Washington muri Amerika yari First Lady Madame Jeannette Kagame. Jean Paul Turayishimiye avuga ko afite amakuru atari ivumbi ko Jeannette Kagame yatumyeho Mukakisekedi abamurinda ngo bamukomangire kuko yifuzaga ko bavugana muri hoteli, ariko ngo baje guhagarika n'inzego z'umutekano za Kongo zari zirinze Mukakisekedi, bityo insida ibiravutse. Jeannette Kagame ngo yaba yarashaka kuvugisha mugenzi we ngo barebe niba bahuza abagabo babo bamaze imyaka barebana ayengwe. Twibutse ko connection na communication byose byacitse hagati y'iyi miryango uko ari ibiri, yaba uwa perezida wa Kongo n'u Rwanda. Turabigarukaho muri aya makuru. Charles Nzabonimpa ni muntu ki ushobora gunenga FPR ahereye indani? Inkotanyi ya nyuma yatumye abantu bongera kwizera ko muri FPR haba hari abantu bagifite gukunda igihugu. Mu minsi ishize nibwo umujyi wa Kigali waranduye imyaka y'abaturage muri Nyamirambo mu gihe wari wabahaye uburenganzira bwo kuhahinga, warangiza ugategeka ko bayikura itarera kandi bagahita bahatera pasiparume. Ibi byarakaje abantu benshi harimo n'abaturage muri rusange. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali noneho we aza bihubura witwaye Claudine aza kuvuga ko ari politike ikwiriye kandi bayubahirizwa. Charles Nzabonimpa komiseri wa FPR yumvikanye muri video anenga iyi politike, anavuga ko idakwiriye ko abayobozi mu baganira bakabanza bakanareba uko ikibazo giteye n'abaturage ndetse n'abagenzi babo kugira ngo gikemuke. Ibintu byashimiwe n'abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Turaza kugaruka ku makuru tureba uyu Charles Mbonimpa uteye utya, abantu bakunze ni muntu ki n'umunyapolitike umeze ute, ese akora iki? Tukiri mu makuru meza ava mu Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima yatanze amabwiriza ko ibitaro byose byo mu Rwanda bigomba kujya bivura abantu hanyuma byamara kubavura bikabona bikabishyuza. Iyi politike nziza ibayeho kuva FPR yabaho, ije nyuma y'uko Perezida Paul Kagame avuze ko hari umubyeyi wo muri Karongi wigeze kurangaranwa kubera ko nta mituweli afite agasubizwa iyo bikarangira apfuye n'umwana. Perezida yabyise criminal. Ibintu umuntu yavuga ko ari byiza. Hagati aho intambara ya Ministre w'ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda n'abatavuga n'ubutegetsi rakomeje. Gustave Mbonyumutwa umuhungu wa umwuzukuru wahoze ari perezida w'u Rwanda Mbonyumutwa aramagana Ministre Bizimana ukomeje kwibasira umuryango Ministre Bizimana kimwe n'abayobozi bamwe na bamwe, avuga ko aribo bangisha leta y'u Rwanda iyobowe na FPR abaturage. Turaza kubigarukaho kuko uyu mushiki wa Gustave Mbonyumutwa witwa Maryse Mbonyumutwa nawe akaba uwo FPR imaze gushyira mu shorishori kuko ashinzwe ubukungu bw'umuryango w'abagore bari mu ishyaka rya FPR Inkotanyi. Uyu muryango se ubanyute? Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye, kora share, subscribe na like. Mwarabyumvishe mu minsi ishize aho ikibazo cyari cyavutse muri Washington DC mu gihe umugore wa Trump, Melania Trump, yatumiraga abandi bagore b'abakuru b'ibihugu ku isi kugira baganire ku bijyanye no gufatanya kugira ngo bubake ahazaza heza. Mu batumiwe Jeannette Kagame nako yararimo. Hagati ariko nubwo atararimo, byaje kugaragara ko kuri uwo munsi n'ubundi havutse ikibazo muri Washington muri hoteli imwe yo muri Washington, aho inzego z'umutekano z'u Rwanda zashinjwe gushaka kwica Madame Tshisekedi muri hoteli ya Washington. Leta y'u Rwanda biciye muri ambasade yayo muri Leta z'United Amerika Washington yavuze ko nta gahunda yari hari yo kumwica, ahubwo ari abashinzwe umutekano bari barinze umutegetsi umwe wa leta y'u Rwanda bashatse kwinjira aho yari ari, ariko inzego z'umutekano za Kongo zikababuza. Mu by'ukuri uyu mutegetsi wari uri muri hoteli aba bantu bashinzwe umutekano bari barinze ntabwo yashoboye kumenyekana. Amakuru rero akomeje gucicikana ko uyu mutegetsi yari Madame Jeannette Kagame nawe wari uri muri hoteli, nubwo atari yatumiwe na Madame Trump,
ariko ngo yari yahageze. Jean Paul Turayishimiye ukunda kuvuga ku bijyanye n'umutekano ndetse n'amakuru y'ubutasi mu Rwanda avuga ko afite amakuru atari ivumbi ko Jeannette Kagame mu gihe yari ari muri hoteli yashatse uburyo yavugisha Madame Tshisekedi kugira baganire ariko bikanga, ngo byasabye ko amutumaho abamurinda kugira ngo bagende bamukumangire kuko bari muri hoteli imwe. Ariko ngo uyu mugambi ntabwo wabahiriwe kuko aba bamurinda bakigerageza kujya gukandagira muri suite ya Madame Tshisekedi bahise babangamirwa n'inzego z'umutekano zari zirinze aho uyu mudamu wa Tshisekedi yari ari, maze bita bitera insida. Hoteli yahise bizamo maze abashinzwe umutekano ba leta y'u Rwanda barinze Jeannette Kagame bahita bakurwa muri hoteli, ndetse bisaba ko na Jeannette Kagame ahindura hoteli. Biravugwa ko connection zose za communication yari iri hagati y'iyi miryango yombi ya Tshisekedi na Perezida Kagame zose zakaswe, hakaba nta muntu n'umwe uvugisha undi. Tubibutse ko intambara ikomeje kuvuza ubuhuha muri Kongo, bamwe bava mu birindiro abandi babisubiramo, abavuga ko bahagurukiye FDLR na drone ziri kwica bigacika iminembwe, ahahindutse isibaniro rya nyaryo rya Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi. Ikibazo cya Kongo gikomeje kubagateranzamba mu karere, hari n'abadatinya kuvuga ko mu gihe kitakemuka akarere kazashya abantu bakarwana inkundura kugeza hari ubutegetsi bubiri cyangwa butatu busimbujwe nk'uko ubutasi bwa Uganda bwiza kwivuga agana muri 2022. Mu Rwanda kandi reka tujye ku makuru amaze iminsi aho komiseri wa FPR witwa Charles Nzabonima, ese uyu ni muntu ki? Inkotanyi abantu bavuze ko ari we inkotanyi ya nyuma igaragara ko ikunda igihugu kuko yashoboye kuvugira abaturage ku bintu bagenzi bo muri FPR n'ubundi bakoze nabi. Mu minsi ishize nibwo umujyi wa Kigali waranduye imyaka y'abaturage muri Nyamirambo, mu gihe bari babahaye uburenganzira bwo kuhahinga, warangiza ugategeka ko bayikura itarera kandi bagahita bahatera pasiparume mu buryo bw'igitugu. Ibi byarakaje abatavuga n'ubutegetsi ndetse na bamwe byumvikana mu baturage mu mujyi wa Kigali. Hanyuma umuvugizi wabo w'umujyi wa Kigali Macron Dinaza abihubura avuga ko iyo ari politiki ikwiriye kandi bashaka isoko. Nyamara kandi muri iyi minsi mu gihe Kongere ya FPR yateranaga mu karere ka Nyarugenge, Komiseri Charles Nzabonima yabigarutse avuga ko bidakwiriye ko abaturage bakorerwa politiki zitabanje gutekerezwaho, ko niba umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame atanze itegeko rigomba kurebwa uburyo rikorwa ariko ritabanje guhutaza abaturage. Yavuze ko kurandura imyaka ibura ukwezi cyangwa abiri kugira ngo yere, icya mbere biba byishe politiki ubwayo, icya kabiri byica ubukungu ko bya biribwa byari gusarurwa bigacuruzwa cyangwa se bikaribwa, icya gatatu bikica imiyoborere myiza ndetse na gahunda za leta. Ibi mu gihe bivugaga abatavuga n'ubutegetsi bahise babisamira hejuru bati rwose twabera tubonye umunyapolitike cyangwa se inkotanyi ishobora kunenga leta kandi iyirimo. Charles Nzabonima yahise abicyamamare ku mbuga nkoranyambaga nk'umunyapolitike nibura ushira mu gaciro. Ubundi Charles Nzabonima ni muntu ki yarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nyuma yaho yaje kwandika igitabo bise Le Dernier Tutsi, ari naho benshi bahise bamuhamagara bamuhimba izina cya Le Dernier y'inkotanyi. Yahawe umwanya na cabinet wo kuyobora ikigo gishinzwe kuyobora ibibuga by'indege Aviation Company. Yagizwe kandi komiseri wa FPR mu karere ka Nyarugenge. Nibyo dushobora kubabwira. Charles Nzabonima twamwifuriza ishya n'ihirwe ndetse no gukomeza kugira uwo mutima ukunda u Rwanda n'abaturage. Tukiri mu makuru meza ava mu Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima byarangiye itanze amabwiriza ku bitaro n'ibigo bikorana n'ibitaro ko buri murwayi ubiganye agomba kuvuzwa mbere y'uko asabwa ko yishyurwa. Mu minsi yashizwe hagiye hagaragara abaturage baba badafite mituweli bajya ku bitaro bakanga kubavura hanyuma bagapfa, indwara zikabica. Ibi benshi bagiye binenga ko kubura ubumuntu. Mu minsi yashizwe ubwo Perezida Paul Kagame yateranyaga inama n'abayobozi biga ku ngingo ivuga ngo umuturage ku isonga, nibwo yagarutse kuri kesi ya Karongi
aho umumama wari utwite yagiye kwivuza, hanyuma mituweli ye bagasanga ifite ikibazo, aho kumuvura akamubwira ati genda usubireyo, bikarangira mama apfuye n'umwana we bose. Ibintu byabaje abantu benshi cyane, perezida agasaba ko ababikoze bakurikiranwa. Iyi ni politike, umuntu yavuga ko ari politike nziza cyane kandi y'ubumuntu. Hasigaye ni uko FPR yareba uburyo hajyaho task force yo kujya kurikirana abishyuzwa bakishyuzwa, abishyura bakishyura, ndetse hakajyaho n'uburyo udafite amafaranga yafashwa na leta kugira ngo yishyure ibitaro. Hagati aho intambara ya Minisitiri Bizimana, minisitiri ushinzwe ubumwe n'ubwiyunge ngo bw'abanyarwanda n'uburenganyagihugu, ariko abatavuga n'ubutegetsi bakamunenga ko ahubwo ari minisitiri umena ubumwe, ubusenya ndetse bw'ivangura. Uyu yari mu ntambara na Gustave Mbonyumutwa, umwuzukuru wa Dominique Mbonyumutwa wahoze ari perezida w'u Rwanda. Barapfa ko Minisitiri Bizimana akomeje kwibasira uyu muryango, avuga ko uyu muryango bahembera ingengabitekerezo ya jenoside kandi se ari umujenosideri. Ibi Gustave Mbonyumutwa avuga ko ari nabyo bituma abanyarwanda benshi banenga ubutegetsi, ndetse akavuga ko bamwe mu bayobozi aribo batuma bangisha leta y'u Rwanda abandi baturage nkawe. Ibi kandi twabwira ko Gustave Mbonyumutwa, mushiki we Maryse Mbonyumutwa, ari muri FPR. We avuga bitandukanye, avuga ko FPR ari icyogere mu nkuba, akavuga ko FPR ari umuryango w'abanyarwanda wazanye ibisubizo mu Rwanda n'ibindi. FPR rero mu gutandukanya imiryango, hari abavuga ko ari iya mbere cyane, bashingiye kuri ibi nk'aho Gustave Mbonyumutwa ayinenga yivuye inyuma, akanenga na minisitiri wayo, mu gihe mushiki we Maryse Mbonyumutwa we aba yamanitse idarapo avuga ati rwose FPR oye. Ibya politiki mu Rwanda rero ni akamaramaza. Reka tubashimire kuba mwakurikiranye amakuru yacu, Uwiteka abane namwe. Andi makuru yacu ni ku mwanya ku saa 8. Kora share, subscribe na like, kandi niyo nzogera kugira ayo makuru ajya kugeraho. Bye bye, Uwiteka abane namwe.